Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lenny. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabangunak ti kinarigat ti bihag. Kat may papaniti na ito'y ti isalaysay. Barang makaipay ti adal kadagiti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Lenny dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Unay matan ti kastoy abiyag. Kaslawan ti lulungawan na. Win nga rod. Ay, kastoy tayo siguro aginggat ingana. Uwan siguro Tasipod kinaubing tayo kat kastoy mo ti panagbiag tayon. Kataging kita, awan nagbaliwan na. Biag nagpahiso ay. Ang tinapatag, di tayo aglangan amangan. Ay, uwan matkit di Ngam, alangan mo ta kastoy latan. Numabalin, saan kumamot ang mapadasan dagiti agbalin nga anak tayo tirigat na napadasan tayo. Kumaa, ang awan mabalin tayo. Aganos tayo. Kan aggagat tayo. Tapno di tayo agbisin. Ay, unay matay tingaw yakan. Mano abulanan. Ngam di pa'y laim mimpag. Uwan nga rod ananang. Amangan noon niya amat daytan. Ay, tsaka mo anak ko. Intay lay pa-check upan nanang. Awan nga rod kwarta tayo anak ko. Amangan no dakkel ti mabayadan. Kan maysa, awan matigatang tayo ti agas ko. Padasag ti mapanagbulod iti karuba nanang. Imbag ano agpautang da. Ay, Agpakaasi barang ka asyanda. ay na, sana na nako. Amangan no awan matla ti maited da. Masapul nga ang gimbag kayo. Nakakaasi kayo. Kan uray ni tatang. Masyanak mo't nagproblema gapo kada kayo. Ay, anyan ti gasto. Ala, agbati kayo pailaan. Inak makisarita iti karuba. Nay, si kamat balasang kao. Uwan tata, imayak ta. Umayak ko mamangibaga iti kwartayo. No adda pa'y mabalin ang maipabulod yu kanyak Ha? Kasapulan mi ngamin unay tata. Masakit ni nanang ko. Ngam awam mo't pagpaagas ko kan kuana. Nasuro ka may sa abulan nga agsaksakit. Ay na, pasensyakan balasang ko. Ngam naranaam nga awan kwartak ita. Bimulod ngamin mutlaang ni Tess, ket inalanan di kakaisu na a kwartak. Ha? Pasensya ka talagan, balasang ko. Awan ka di uray basit laang tata. Pagpa-check up la ko man ni nanang ko. Tapno maamuan mi na niya talaga ti sakit na. Ay na, pasensya ka na talaga, Lenny, balasang ko. Talaga nga awan. No adda, apay kumadyak ipabulod kan kangay. Ala nga rod. Agyaman naklangan, tata. Nanang, napanak nagremedyo iti gastusan niyo. Ngamawan mo't nagpautang. Ay, awan ti mabalin tayo anak ko. Amangan no awan mo't kwartada. Kasladyak mamati, nanang. Di dala kaya't siguro ti tumulong iti padada a tao. Ang sana bale. Sana may sa ti aldaw, nana. Ay na anak ko, di kag sa uwi ti kasta. Unay matanti kasta lang ayo. Nakakaasi kayo. Ala, anusan niyo pailaan da ito'y bulbulong na inuman. Barang maagasan tao yakyo. Wala na ka.
Agananos kayo pa lang nanang Makay remedyo aktulat tayo ti pagpagas yun. Cherry, kontento ka ka din iti kasto a klase ti biyag tayo? Saan, Lenny? Ay, maumak nga rod iti kinarigat. Wen nga rod. Ado ti kayat ko amaragpat. Kaslag parigat akmat. Gapi ti kasto a kasasaad. Kaano nga tamit? Amapadasan tayo, tinasayata pa nagbiag. Dahi tayo saan tayong agrigat. Ay, nudaduma. Mapukpukawan tinamnamak. Sa anak mo't ngagkurkurang amang manggad. Ang apay nga ta, akastoy latta. Ay, di ka mapukawan itinamnama, Cherry. At dalat ta pamuspusan ti amin. Nonyat ko nam. Agpasyudad ta. Taintag sapul iti panggadan ta. Amangan no saan ta amakastrek iti trabaho. Ta saan ta mo't anak kaadal. Kat padasan talat ta, Cherry. Isapul ta tigasat ta ako nada. Sa bagay mo't ket di Kat kaano nga rod nga agpasyudad ta? Panunutan tapay anaimbag, Lenny. Kan masapol nga ipakaamuta kadagiti dadakkel ta. Sige nga rod. Agremedyo tayo ti pagplete ta, Cherry. Tang, anya ka diti sidaan nyo iji talon? Awan ngamsaan abalay. At damat da ito'y tsaa. Ha? Wen, tinapatag. At datiin na pa, oy. Unay matan ti kasto pa nagbiag tayo, tatang. Agan anos kakaday, anak ko. Tatang, napagnumuan mi kan ni Cherry amapan kami ijay syudad. Mapan kami kumaagsapul iti panggadan mi. Anya, amangan numarigatan kayo. Saan, tatang? Narigrigat nga minog na naudaklaan ditoy. Kat awan ti husto a panggadan. Amangan nagbisin tayo amin. Ala, anak ko. Kat sapay ko taagan anad kayo jay. Uwan, tatang. Kat agyaman akunay. Kahit, kaano nga ron nga iti panagpasyudad yaw. Inton bigatan, tatang. Adda ka di kwartam nga aramatam. Adda di naglakwan tayo itinatang. Isupay laang di usarak, tatang. Ala, suportaran ka nga raw, anak ko. Awan at talaga tigasat ta dito syudad. Ay, wan nga rod, Cherry. Manon nga establishmento ti simrakanta. Di natamot awatan. Damagan da. Noan niya tinailepas ta. Wan nga rod Ay, talagang awan mabalin. Gaputa saan tamot ang nakaadal. Kat, anya ngay nga rod, Lenny. Agawit tan? Wanan anya pa'y ngay. Ay, aggas-gastos talaang ditoy. Kat awan mo't kwartata. Ay, bihag, aya. Saan na bale? At dapay na dumaawagas. Saan ang nagpatingga ti amin, Cherry? Tatang, nanang, saan kami ang napagasatan ijay napanan mi? Ay, una yan. Sayang laang ti bannog yaw. Ay, Sana bale, tata. Kasta talaga. katanya ti planum anak ko. Apay no agabrodak mat. Wan. Day talaangan ta mo kapamuspusan. Awan mo't mabiru ka kapanggadak dito eh. Kasladyak kayat anak ko. Sino nga iti kaduam ijay adayaw? Sana bali takabaulak mat. Ngam no sakit ka ngay. Sino ti mga sikasukan ka? Ni nanang at talaga. Didak ka di pa kadanagan.
Saan ngamin amaliklikan ti agpanunot iti kasta, anak ko. Makapadanag ngamin. Sana bale, nanang, tatang, aganan nada kichay. Taparamot lang kada kayo. Alaa, anak ko. Suportaran da ka, iti dayta a desisyon mo. Pangalam nga, iti aramatem, anak ko. Dayta ti parikot, nanang. Ala, ipamuspusan tayo dayta, anak ko. Elisyo, amang ano ada mabalin ang maipabulod mo kanya. Ay, pasensya ka. Awan pa'y magkwartak. Kunak no adda ta bumulod ako ma. Aramatak namin nga agabron. Awan ko maangim, awan magkwartak. Pasensya ka. Ala, agyaman naklatan. Kunak no adda. Ay, awan mo't gayam. Kunak no adda iduldulin mo ta binulan mo't ngagsweldo ka. Binulan nga agpaiso hangam, awan mo't mabatbatay. Siyak mo't namin taggas-gastos dito'y balay. Lumakayan ni tatang. Kahit ado dagiti masapsapol nga agas na. Ay, awan mo't kiti ah. Sige, sana bali. Padasik nagsapol iti sa bali. Una, pasensya ka Weng. Sabay ko matamawatan na. At da ka dinabulod mo, anak ko. Ay, awan nga rod tatang. Didak mo't kaya tapabuludan. Ha? Mabutang na siguro ajak makabayad. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Naira nala siguro ng awan kwartada. Ajak amo tatang. Wen, anak ko. Maawatam ko matikas insin mo. Tasaan mat anaimot. Iso ti pagbulbuludan tayo, no addaman ka sa pulan tayo. Kat agi pabulod mat, no lakit di adda. Ay, Di ka madanagan, anak ko. Isaldak ti talaw na, kat isun ti aramatem nga agabraw. ay, agyaman nak. Nalpas matlaang ang tipat patakderda balay mi. Uray da kami kano, Lenny. Dandan ni matan malpas. Isong agyaman akunay. Ay, imbag lakit din tayong karigatan ta tinagabrod, Cherry. Wen tano saan? Saan siguro akas to'y tibiyag ta ita? Wen nga rod Ay, siguro. At data pa ila ijay lugar tayong agrigrikat. Wen Ay, kumusta nga tamot tan dagiti gagayem ta ijay? Wen nga agpaiso. Nasaya at damot siguro Manmanumat ngamin ang makachat ta ida. Ay, no siya, kawan na pulos. Da ilisyo ngay. Di mo ka din na ichat ida? Saan? Kasla nga minsan ama po na iti isip ko ti inaramid na idi kanyak. Di nak man la tinulungan idag kasapulan ak unay. Ay, Lenny, saan ko maakasta? Agpapada tayo iti sitwasyon. Iso ang maawatam ko madya kasinsinta. Jak ammo, Cherry. Jak ammo ti sawak. Hello, nanang. Hello, anak ko. Pautangam kanuman datis kan Elisyo. Kasapulan da ngamin unay. Anya? Wen, anak ko. Agpakpakaasid Ngamjak amo ti ibagak kadakwada. Iso anak ko na kadamagan kapay. Ay, idi siyak tagkasapulan di damangtad. Ita, siyak matlaang dasit ganda. Anya ngay ngarod anak ko. Talaga akasta. Tinapatag saan ka nga agkurkurang itan. Dayta kumati kanayon mo alaglagi pa nanak ko. Hala nga ron, pautanga kita. Agi pabuludak. Ngam, ibagayong aginteres. Ha? Wana nang, pagrigrigatak ti kwartak ditoy. Dandan ni awan inanakon. Iso asa na mabalin na buludan dala nga awan interes na.
ala, kasta nga ron ti bagak kadakwada, anak ko. Kat no di da kayat, baybayan yon. Di uray di daw mututangan. Ha? Wala nang. Saan mo ta kapilitan ti agutang kat? No di da kayat ti kondisyon ko, di yun pautangan. Naimbagang oras mo, Leni. Kastamat kan ka, Elisyo. Anto'y ganti kwartang. Bayada ko. Ni, bayada madagos? Wen, kasi ti apo. Adanat da sweldo. Ket isuday ta. Wana. Agyaman nak. Awanan niya man na. Kaya't kumot nga alaan da ito agundaway. Amang ibaga iti kaya't kong ibaga. Ha? Idi nang ibagak iti kwartam, nalaos ka no tirorod mo. No namuakla ko maidi adagos, diya akong bimulod. Ha? Kinunampay ka no masapol nga aginteres ti bulbuludek. Ket nagwenak. Gaputa kasapulan na talaga ni tatang. Maawatak mo't kiti da dyan, ta nagbambanlugan mo't nga rod. Angem, tinasairak. Ket diya kinunam, nga di si katag kasapulan, ket di ka tinulungan. Sabagay, agpay sumait. Tayo di bimulod ka iti kwarta. Awan mo't naitad ko. Takim marukot nga rod ti sakit ni tatang ko idi. Damagan ka man, Leni. Idi ka labas. Awan ka dito na itultulong ko kan ka nga oray sinti mo. Ha? Saan ka di nga undas tinararamidak para kada kayo? Tapno sarsaritaan nak itiliklikod ak. Naawan mo't iti bagasyo, kat mapan kayo mo't mangalay di balay. No sana bagas, asukar, asin, wano anyaladitan. Sakat ita, kastoy mo't tenti ibagbagam kanyak, kat naminsanak labi mulod. Ay, pasensya kan, Elisyo. Ngam kastoy ngamin dayta. Pasensya ka mo't ha? Medyo nasairak ngamin itinamuak. O sige, mapanakon. Ket agyaman na kahit impabulod mo kanya ka kwarta. Arsagid mo't day nga, Elisyo. Nagsarita kayo kaday. Wana. Ay na, tilay bagbagana. Apay, adayamat dakas na. Nagpautang ak, kat paporsyento ak. Leni, anak ko. Sapay ko ma, tadi ka masaer iti daytoy nga ibagak. Tatang. No siyakla amay sa, diyak kanunungan ti naramid mo. Kasinsin mo day jay, kat saan arumbang a pinagporsyintom ti inutang na. Ha? Kano mabalain, uray di mo kuman inawat ti bayad na. Inted mo kumalatan, kas tulong mo kankwana. Nagbambanugak mo't day jay. Wayne, ngam di mo ka di malagayp. Idi datayaw ti maaw-awanan. Isuda ti kanayon tayo apangalaan iti bagas. Kat di da pa'y pasukatan ti daduma. Kan maysa, isaw ti kasinsin mo nga asinag kada kamay. Kat kabayatan ti kaawan mo. Ni Elisyo, tinangkit kita kada kamay. Iswasaan arumbang akasta kakankwana. Ha? Husto ti amam, anak ko. Isasapay kumatadenggan na kami. No sikat ti addaan, tumulong ka kadagitag kasapulan. Panunutem kumati nagtaudam, kandi tay ammo ti mapasamak iti masungad ngal daw. Isu adi ka kumaagim imot, anak ko. Nakaamirisak kat husto gayam ti magbaga dagiti naganak ko. Nagkidawak iti pamakawan kini Elisyo akasinsin ko, kat nagbalin kamin anasinged iti tunggal maysa. Nagsubliak iti abroad, ngam binaliwa kon anaming pinsan ti ugali. Gapo tanalagip ko ti kinarigat mi iti biyag, sakmay anagabrodak. Alakastan kat agyaman akunay, to'y pagayam mo, Leni. Leni, pagayam ko, agyaman akiting kapanangibinglay ti pakasaritaam. Kat pudno launay, asaan arumbay nga agbaliw ti ugali, no sumaya aten ti panagbiag.
Tay kunada nga rudan iti pagsasao. Ti tao adi na amo atalyawan tinagapuan na, kat saan na makadanon iti pagturungan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Lenny, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, ken iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.